Takin ng konting hiyahan, si Boksa kami. Let's have fun tonight, everyone. Gilbaya. President Portugal, nabi ko benato, pata nabi ko. Ako ni Ben, kay Makamaw. And my name is Nomi. Okay, rin ko nang len ngayon. Wala nasa mama kaligi mo, si nangasyo ko. Ibig pinaling to po din Amen. Halakan nakin message po nakin hosel po di mo. Ingin nang iwan na tupi teso halakan nakin hosel po. Get to know your surrounding. Give handshake to at least 3 persons. Amen. Kung kita ikan na so min kung nakin do may di mo. Thanks to everyone who showed up tonight and give your time. Okay. Đến chơi na là cái sa đi ngay trong bà tôi xem là sa đi để bà tôi xem như na bà cái số bà có biết mua bà thân bên bên ngà tai na cái cái thế hi thà biết xem đi chỉ hẳn mà thôi thì có sa cái Before we officially start, we would like to make an announcement that there are flowers for our performers, and each stem is going to be $5. For now, we are going to start our program tonight with our worship. So please welcome our worship team. Isiam na ihat na hen beto, tau pau ki mungye na di,
Nahoy natin umusakin. Go Jacksonville, zomi inquan. Dehina. Kumkat katve. Kangena wa. Kodo. Wang takina. Nang makat nga to. Ong kipan sakte. Hunong sang sakte ngay manina lungdam chu kong kong masakuhi. Tuwi na hun kipang tadi kay manuna to pa. Hi hun suma aki hiding hen pe. Aki geni thute hitale. Aki lakhe di nhảy na te aki pan lam te la sak na te. Hite khen pe kasa tu chiang na to pa. Nang ma zo mi te ông bò pasian na hit na. Ngay na nong bò na hit na te. Tel ta kena kila kiam na a hit na di le. Be cham do na nang ma ông bò pa min chan na kila na nong hi sak di happy na kong ne lo hi. Hun khen pe wa awam piin nakasiam raw namang piin la kamu kasama teu thu teu ina ko te inun ta na bek cham lo ina ngei na hoi ma nei lei tum minam khatina nong bol na te asa alai mi mal khat chia tina ki thak so in cấp hộp xem nào ông hết sakin kham nấu te kham thắc te adi đi na mai lắm mà cá suy xuống đi ngục cá chín xuống đi ngục cá kẹp xuống đi ngục ông hết sakin hi khem te wat tàu pa aki hel khem te te song nang man chupa ông peta in nang ma min than na hi ta hen nang ma vang le na hi ta hen un khem pe le anei di aki hel ding bi khem pe mi di khem pe nang man ngon takina hun so do na nong bol so pi di motin zai so min in thu din nang ma hun so ông kia to ba sia no amen tu su khan pan chi sa khom na ni guai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Koordinator patoy na ni Komni worship team. Let's give a round of applause to the worship team Karena juga suksesan tuhan sama undang kau lagi. for our prayer session as well. Boleh tinggal lah dengan sukna yang suni. Tu akhir cerita undang kau na. Tungin na patoy na biak na presiden le sekretari ini na lasam na kelsuan na fashion show na pang desensian. Kodo tungin na utang suan gin tungin no rumsong ang no de lasam na wainu som na lasam na sialum lasam na som dekat yan sana jing pen alen malau cinu upi nung sadi to sunga som ni na zomi te adi tungin na siap Aurelian som de tungna lam na session te lasam na toinu som dengan lasam na kaibi lam na lensang te lasam na som sangin pan kim lasam na patong dia cinta nama apa dia cinta patong lam na hung te lasam na pakapu tokang na lasam na pes lahan na macum na tun sungkat pian bunzo lung nam ko tungin na siaken tatengi padenje. Alright, before we start, we'd like to announce the bulletin. Before we call for a short speech from President and Secretary, the next one will be a song from KL Swan, and the next one will be fashion show by Naupangte Siasian's group, and then the next one will be a short speech from Butang Suankin, and the next one would be a group song from the youth, and after that we will have 3 other songs by Huai Nu, Stelum. Instead of Lian Song and Ting Ting, we will have Upi. And after that, we will have a short speech from Sian Kwa Lian. And then after that, we'll have a dance from Sian's group. And then after that, we'll have 2 other singers from Doi Nu and Kai Vi. And then after that, we'll also have a dance from Lian Sang's group. And then after that, 2 other songs from Ban Kim and Patong. And then another dance. And after that, a song from Pakapu. And then after that, we'll have last songs on page 3. And then after that, we'll have our closing prayer by Stiazan Kenam. Tuina zomin kuan presiden layak ku samini na skelson nung lasali na kiging pahen mo. Let's welcome our president and secretary from Zomi Inguan. And after that, Kelso will be our next performer. Binata mo ni. Let's give a